ila bidin wa sallim taslima kathira amma ba'd. Kwezi watukufu mafudhi watu wa baba watu wazaza watu wanasho watu wanama wanzani ngammonao mafujari warengeri yali wanika mafundi wanafiki wanika wana masusu wanika ezenkisirani nezengava nemilewe ya mji waje wado hamba ukana ola fanya ufujari shanyide makana haki ola kana ufujari shanyide mlona haki ezenkisirani ne mafundo ya wanafiki ngabo babiza wandu wenda wakaza babiza miharuma wenda warenge babiza leso ne babiza daraza ho ondosha hao wamba miharuma manotablo waja wanzo wasaidie ikemri ala waya tinze adui wede yafanyele jarima show watinza wapuo wa 19 wahala wapuwe mashishio kabati mruza mboizu waja mna mwana mshentujo wala mdahubi ariwo wa serse ngaibenza kadajo kabahano ke team serse atanganzi ambe kamiranzi votasi hata basana jwandise direct haina mndugu so para basi wanizinga mani mnamana mshewu hajango anze yakenti ntichwa olando obia twena ida pishe mndu mahemba ubu ya hanwa abia renga bapu madina basami na basamu maya mkaza kada nguha wadoruka shango anze ikebala hajango anze ya eleze ya ukae serse ila ereri na jau wambia tawende yalele yaka tawende yalele do asamani ba wani hama waranti atawanji ni je ba direct wani menyeleyo abonge watukufu gela zimiyo hamade namna maone titri yabo azali tikaza ukaide yarota share rotensi ya Komori de mafundi wambao ndi wasomo waje wasomese izo wasoma watuona ndongo ekati utoreme yatari elefahavalu la kuloshard monti do ambao ndo wafanya ada ya wanili emijia hatu besebara wadiwaza kwa bala wafanya ada ndo wanili emiji wataisheo haina mdeda kaza si wandramini wale wado mpaiza sabuji sikamjalaliki wakamja para mwena mwamla hama joni koze madara wararuka mfuhanza yale usafara leo kengana riali ngodo angale mabanguzi ya nemba pumadi namba mikrokuro muna babeta dini ya kazi wana ewa nurede bo mwenta stroke wantodo basulu ba akiba kaba kamjani kwa hiru nywaru mbuko kaze mbabiza miharuma mwena mwamba yabo directeur yabo mwambie ukawa wala mtatahe ila sofura itokazana mwambie ukawa la mjomba hare mwani ile pefuli ja washire notability ya Komori na mje baba lelo nga mumdogo zoni lelo na mje nyima notable wa Komori banga mparo wanu lelo na mje pashe le gari nam haizo watukufu warmambia onibani yokana engeti de notability ya jirenda mazanga aina mredambiye mrumo hao yafanya yada kwa faharaba njeni muziseni ebala mkaenda mafanya yada mdende hewa mezi mdende he masaramba vya uka kamtina dura ya urongole ya bangweni kamtina dura ya hoeda msiri ni kamtina dura ya urongo wa arumasali dode le suala na Anthony Useno notability ya Komori lelo akukale lotishi ya mzee tsoye zono ya zambabo nguna mlibendo ntutu wala mumdaho ngeni jo wanro siasa ya ukana azali hadi wanro siasa na muo azali hadi wanro siasa wa Komori na muo harungo wazazi hawarende mama Dona na mashakira arenge notabilite awani kama tasa ngwatu weda no mea no da opendeshea wandasha wenda ukantifwada na ulinda azale kaja wamenyele juma wadompishia no mbali ya wapambe wachila Emilananti
Nyi wandu mlo ya abo mlo na muonyi wandu mwaba nyi mano tablo mlo Komori. Kairi bahanani. Nyi mano tablo mlo Komori kairo hafara hanani. Wallah. Na majilise sumu mfebe kairo hafara hanani nyi mano tablo mlo Komori abas. Wallah. Anarino tablo. Uchocha ya mdanganyizizene dini ya mdanganyizizene ya mtusen mkeka mjufanya bunjili yoro makobo ila itoka wili ewanu wampuando wala wapi Allah kejabidi nganyi mano tablo nyandu mlona roho nyandu mlona hari Allah ke walo no tablo ya twenda kensi da nazali haruma bunjili haruma maulida haruma majilis Allah bila nganyi mano tablo mtsanganya nyino tability ya Komori mwede mahadisi enti ya hanyu wayangamia mnaharamu waja mtusani hapo wandu waja mrani mabi wa mdameni mabi wa madi fijume desani halafu mtu kauto mwede maketano wa majilisi na maulida danyina ilale manaka ufanya hajoka nyika iliba hii notability ya Komori ni wandu mlea mano tablo Komori wallahi kama naona mdea mwabieni khudu minni na mnishili ya wani mwabia wanibani ya ukaka iroa hafara hanani azali hawa yaka utokana wanungu wajou dai na ina haringa modo nafanya bunjilo damina wazei ngabwe pouvoir exécutif et serikali ngabwe maulama ngabwe notability hare notability ngendo yaona ni mjini wamekwa hadisi yose tabu za remansi wapula wana washenzi na wana wazina wanodolo mtiani wani kwa mikodo papai waje wari dumize wari reme mabi ikemruo ngarijoka ndaraketa kwa majilisi yarudi yarenga ula mharuma hatu na bukaja pata ubwa maji yatia ukaze na tuba baturi keti ruwa magari mlida hosha kartu warata ukawole mnaharamu rakanzari hadisi za henti yaritafanya bahema ulamau waone sijirio wa ulawa hafa wafungwa na izo zonti pia ikema ulama walo Komori pia wandu wailido watopula ezahe funda Abubakari leo tiparisa telefoni ya Salimani wamba ola isao lwe niyambia hene zerogoza haipia bwa Salimani mufti wa hanyu aloha amwereanishwe aloha azali hedendo hajandro mufti ya nada bwenda renga azali ya jaya mtole ya niroho kabata tambahaya kabata tambahari kabata tambari geri basinga mwamiyoni bano nyino notability ya Komori kairoa hafara hana nyina mwede mwalale mpo wazaza hanyu na rasha hanyu ndo hibe mitango mwere ni mwete hila shawadwa hengete ndofanya bunjili yoba hanu tiro hambeni tiro ha fumbuni tiro ha mitamihuli tiro ha tijina hu jeri wona ne moroni ri hadisi jeri wona ne moroni ri hadisi basi kati jabu tijati ndo abana mjwe mdohenda prefet wafumbuni eyongiyo prefet ba ekuto le president ha obelu ziara zo mahil mabad yatini yorliyo za ngemi mitabasi fanyada tilise omjiti lisengazija tijati pare mabani hangu wa milanati riwanilia omiji ya hatu ne mila ya hatu ne sheo shahimiji ya hatu ne mabavu ya hatu basengere ndamba si wandu rafanye mila nanti manotable rija garantao eze salizonga rizwa eze mali za hatu eze ndia eze mali za hatu zonti pia mnamshenzi mpembaya puwe wandu waji warile mabi walitambaze le bunjilo la hatu moroni warudi walitambaze le bunjilo la hatu fumbuni halafuna baka po bunjilio olamdia puwandu wala waji warile mabi yakaze mnamharumana mnajuba ya mruvoko emrulo na dura ya ufaya wodi afanya rogo alafu mri adase henye ya boka iliba hana nyima notable mlo Komori ezile razino ntiwanilie dini ya Mwenyezi Mungu bayo mbaye wa mtume Abdul Muttalib wakati wala wanza wajoaranganye asibabu mtume bo ya baba Isa atu arungwa nabuzi na zila pia mteso anabuzi wa nabode mama we dini ya hene ya mnika sho anabuzi wa hangu mimi ya abange na mtidailie dini ya Mwenyezi Mungu nyima notable neze kofia kana alhaji na mtidailie mba maele mdungo hula nemba rovi na mtidailie mba maele mdungo hula nemba rovi washila he notability ya Komori wachila he notability ya Komori ijatanga Allah notability ya Komori ijatanga
shabo mbaye sharifu mzee wa hangu niko kwanza niko stay daono wananyuho pia wabili munasaba nga mjiliyo omji wa kwamba nila washili otangani baada zinu mrafto ujuwaje wana waili ya ruwenda wakautabuwa wa Dubai Simani wafariki Mwenyezi Mungu na warehemu yasubirishe familia yenu wajeke au mazahidi watu wanana nao mbeboni kama Mungu abenti Allahumma amin. Mtujua wodo bi wora tiwongo nzi adula o prefe mbachini e wodo bi wo ba leze nusi neze fidi ya wakati va siru matka uzini patka uzini tena abuka mjozina shabora ha e fundida yenda rendo ele kulo sharili rumao nele da balala do e fundida ele kulo sharili rumao nele kulo shari e wodo bi wo prefe mbachini e wodo bi wo wela la ure shetwara wo ba brati ba sidi ndi yesa ho mahini kado shia mabobo tena na une seconde yatene aizo sikanza na bien notabilité ya Komori nyambi ukana nile mwarote nti hatu Mwenyezi Mungu nguono ya ukamdaza mbulia azali haranganye mila haranganye dini haranganya haina ndugo za pale rumenti dini mjoka ujuha mlaani dini mjoka umtawa dini mjoka uonesa ukakamtira tineze ngo bukodi yazirendao namnabi dini mjoka ujam monese ya ukakamtira tineze ngo ndo yazirendao namjamdabi womri aja mtoa ni aruma mwujira na nyoti pia aja msekuwa na matutu wapeo yarudi enda msekuwa ni fumbuni mworuo nina iso zontipi namjomso marengo ni mwede mwa ni ledi ni hanu mwani lemila hanu na mwede mwa ni ledi ni hanu ne mila hanu baurisa urisa comportement mdoni yoyim zintinogoza wandu wekaya ibidi wakense namna inu wadu eba kamtule leza ngoza mhura ni bo notability alafu mbodo madu kanti majilisi ni na maulidani nezero hizo madani na mwizole bayo ndiyo mrakufanya ukana basi hari tezesheri hari darau hari dumiza hari menyela le bunjiliyo eiburo sheha MC Aligeri enyi wambabwe wazee mlobo ntiju yabo mwenza shunga wazali ngumdono letwa bia ila basi mchoda sacha basi mwenza shunga wazali koli ngumdono nezu twa bia zila alafu mdono mukati majilisi ni na maulidani mosingania biskuti na dini dani naye bane fotiti azali foti hanyu akukanyide mada za azali ya mpashiyani ya mdharabulani ya mdedani sihindu haina mzazi ya za jeshi haina mbaba ya za jeshi haina mdumshe wa jeshi ngamjodu wana no wandu umahanyu owezi wa dhahabu wao makatili yao mafujari yao hauka mdu atuamba kale kenwa zote radhi za hangu roho jeshi bele jeshi ngamtukopula mwenda mwa wandu motondo wa wandu haina mdumshe ya lolo ni jeshi haina mzazi ya mbaba ya zama na ulo jeshi bidabe ebala odo wafanya zile abana mgojo amba ula tinda mwora sina migola ndo watu wafanya zile na mjoka mzama kafiri ngwafanya utobia za shikafiri mtisho kanga wana mafundo wa ili wanda walibwa mnari ali wale lande vwa tamaja ndo amba ukana ufujari ngamjwa uko mafujari ndo wandu waloda wana azali no wa wandu ifa wana hanyu ni wandu malola ne majeshi ni wandu malole majeshi ni wandu mlo karibu nao nyido wandu waikaya wallahi ngamjwa usosoni mwa Mwenyezi Mungu ya mdo wana ukazeze gradino zungulia serjali yotna koloneli ne jau ba wallahi billahi aina mdulo jeshi nazie hauya demissionaire mwele jeshi surtout de aba sengenyo wandu mlona bahaya mlona binadamu madharau mfanyili wao ni lukumani mna lukumani mazio toja ya mndende na mamba yutona mananyo tipia Allah billahi ngamjo jitu bahinga mwabioni bana ngamwabioni bana eda mumayita bonti wallahi kaida ijoenda buri ilangiyo laana ya hanyu eda mumayita bonti ngiyo laana ya hanyu ila yomidin ni wandu wa siasa
abo izo no konda azali harenge mitulu na ndema na ngava nguzi onore no zitukuza hasijina na mdaka namba maana haranganye mila nati hawarende wamezi hawarende mafitino mijini hawarende masuka ya udonda umpahinzano jana ebasi yodi hazilone mano tablo abasa waukwa jaile weza hunda moroni kwa jaile weza hunda fumbuni armweze sadi wabu hambaba so ile roha mrongoza ni hamba kana eban denamna ino atandi na mjuhe beka notabilite no wababa no wadzadze no ndo ulwa wapya nezitabuzi mhundaoni yabo mjuha basi mndo ingu jenda za mndo ingu jenda za owandu wanu wara rotorengensi ya komori basi wanu wara rubasi rotorengensi ya komori washila hema jeshi wa lokomori washila heno notabilite ya komori wandu wara rubasi wandu wara rubasi basi watu warengensi hanyu mateka banu wanu dezamba o banu wanu wahisa wafu shawilu kumani waeche ema ofisi wa komori kamile ema serja ema liotna ema wawo tipi lelo bajembaba tola mdumdu hazide aja umwambioni izo za lazima mzifanye baba mdumdu hazi amadora de aja kumwambiani izo ya lazima mzifanye bo wa komori kabati mndu wono haya kabati mndu hisi okaze no zinu untimwa mala untimrali zintrogo za lazima tata notabilite basi wendo wa konti yoda wana azali o hila no hinwa wakati wakongo wajua weza wahundu tuwa pashi ya chawa kamtuju wado bi ulonenti mpa ezabari azali atomnike mwanahe ukarenga interim besengu jokana weno mnikaba nkana undejezai gujamba bomba utije beke uchaona bo basi oile umrumo ni oya timambia nukaba ya juwa muwa halenge juzi ezu inudo bia tukana rohe fanu kwa melezi alafu mjomo bokana balanda bya kamnono ngamu imagine wabas bya kabalanda bya kamnono shayo ya hali ngiyaba basango tukofanya tebada balanda bya ila ya hala kamnono aruma mndu mwenzankiti na mnambi arumule mengu mruma parumone namna ile haya na mmone ala mala badungo enda yehideta habu no siseleza na mmole bana umsiba wa maadui warabu wamba msiba wa maadui hiyo furaha yao wadhulumiwa ando wanaziona hatu wafariki harumu mji wa kombani wakautabuha wadubo isimani wafariki fanasallallahu alazim jalla fi'lahu an yarhamahum wa an yaghfira lahum wa an yaj'al jannata alfirdausi mathwahum mizimuna ja'ali ikiwa na wanu ngwa umbeboni ngwa jobalo wazaya hoida mbeboni nguna subirisho wenye wana wanu wafariki usiku wa lelo harumu mji wa kombani la washidi ngariwe mhono watanga harumu mji mtukufu wa kombani la washidi nguna ja'ali banda do msiba unumhunda ni ndongo bokongezi jo mfurahishani hariwa ya isimani Mwenyezi Mungu jo warehemu Allahumma amin na mwene mdo amado hii atuparo enda shioni shade mvinyo nele bangi kweli hende hajinza abango da some maulidi الجنة ونعيمها
aljannatu anaimu nganzo yambe mustadrani nganzo katutimizi kwambe mustadrani nganzo yajirumize nganzo yaji enzino amwamdulo na akidi inde kontambisha kana ebanga mwana wandu mwana nao ezinu dobi yacho ezinu dobi kana kila ndo madawan bobo komo aina hali na mwana sio basi kwa mwana avesi hapo batira batu ambashinda shiseme shi Nandani hele ke wala timizi hawasili kariwane wala mratimizi wasalimu wale hawasili arumwe are aljanna aljanna idarengele gona la ko hopia liba hewa ntane kofia mkarafutu kwa idado bya mnikayo lezi upare bo maulida barzanji lezi upare bo maulida lezi upare bo Qur'ani Obutocho da rumwe hanyo za hoandu wado shawandi wanji arumwe hanyo ya mvinyo nezi upare bo barzanji watsuka ubaki makana Madina shaka ujwa use komori jora ngwa no wenza shoga wado utafanya namna hino wasile we mesaka parola shuoni kaja parola alikuwa maulida kaja parola bana aljana to anaimu asadu lima yusali yatawa hafa tabu jahala joshira ya yusombe bahingudo rejeze amamdu ya penalty ya mwiso ya ukarabo basi kamtukore ko aljanna basi wakati amba bari kwa ali enfin putain oh ila domando kamja duka mama na we tura maulida wallahi bainga singa mina utungu daubi no ishendi ila mitoti hata basi Allah mitoti hata ina katina chelea emwene foi ou subutino ulaba uno barakati إذا إذا شيخ شعراوي من أول الجنة يكون تميزي يبس أنت كيا ما كجو جرى تميزي أنت يريد كأنه رمبولي أما كيولاد يلاد ماندو اللي كان يملا ماندو من أول ديجا رجعني سالي بيزا وانرا تارو لمي وقت جونغو تيا بيت c'est-à-dire qu'on doit y mettre quelque chose la faleni au ishandu au derobati au au club des amis wanjila na uzibani hono no majamanga ni majanyongo no vuro le kasumba uwabeza wahenda bango jonda place ya urenga uvure misigo mili abo wana matsoka amado na mashinwa urentiro za maulida urentiro za dini yaringele chubangu kazi aba yaringe wanza nile gona la kwa pia pa ufikiri de buzahidi aikajangwa jasome maulida bari ambaye de ulone ndini inaindina makiloshari na mikata dipe baraza la renge ntaka utama faval wenda renge ara unika president de l'assemblée oshide ewe ndo ya kauwe amala na madahud banuo ka ushamba ngabo hafla ya dini bidu bale mbiyo trao na mshamba ba ide ya rijibizo skolo ndo batuko jokas wakati uja letindi liyehe itwangazi na lijue sonsi twengazi lijohuwa basi wababa hangu ne mabani hangu manutakulo wenyensiinu wana bali mayukaya ihaba wandu watanu waluri mali janvi wajo huwa bango warongowe emasiwa kamili edo njiaru masalo rangu leo emabushilonga zotegweni ensilo hatu yani ekamru habanunga mana pijani mau hau prima mau haudomba mauru hauwanyuma mlima mauru harumemba jini amugarumemba jini na mkana likwezi shomba jini liseshuanga rende ezitoka jizigiri bensu ya hufa usiku uzima basi wanama wanahangu magoma
bandu hahe hatoze mali zahahe zahatu zahe hawa ne bahari hatu yazini ya Mfaransa ngari wa mia yani kiwa auna jari uwe hanjia bonze hasabaza ufitina hamsabazani inde manasara ngozi homa shabu wana hangu na mkema fini beza hufanya ni wastaarabu msomo eza ufanya pia msanya wanem omriujo kau shesha uzia ufitina wa ibilisi na shefuha kwezi wana kanzanu wasiri daba ukaya bahanu bacha au kambwa jailia eshetwani roho buhari posio jimla rolo bonze rolo hundani musamsaganyia na kamsaganyia na mambea wija amina amina rabbal alamin musamto aroli mzumu basimu asigoroshewa na msongu mwesimu yorakanywa hunu mtoe mzee umnike fili ya roshe ebasi okomori ya tonga mzee na mtopia mzee Yengaba ora Suleiman ngelazimu basi namjokoja msamu kumjira mali biashara ha chama mzina ukaya wazazi wenziru wana shofu haya wamashababi masoma mroha mwana mfia wanziani hadi mroha mwana badalabu mwana ulahe mindu wangamenia maone pia wakati wa usupareni uja na minga mitayari ndo ajira ponje kwazi wanahangu wanama wanzani wangu manutablo wenye nsinu kwazi ze kapitali za hatu sutu ne kapitali ya humjomoroni eza hufanya umfanya eza bakaba halinu takwa décision yawlo mahana nalale eljaru man sambe yosul sheyana eltujwa no kodingoni hakika gesa hotaku hadaha au secrétariat wale et parti position bon kalimani wa parti position demandez et chef de file ukawone rohi kamjumwambia ni sekre ikawa injili wewe mzee wangu sekre injili basi anui erode chef de bandi ngentiti inukuru wajili sidi wao chef de mhunge Faransa Macron wone chef de mhunge yabonga mjoni sazi alama kwazi ilasa mazamana watano ikao emru yakawangamiza Asumani wa Azali ne Mfaransa subhanallah wadani mwambiani sheikoza silona ne Mfaransa ndondo sana na mstahamili mnalewe njamisa sheda lao bamsomo nganyina kila nami Ahmed Abdurrahman Arwa endaza ungona hata haregestilal besina ukamfaransa sijua ekwezi wana hangu masoma madokter mbaban emwakinsha kan faransa karani enga karani risala muhimu ya hemzeoi wakati uja wallahi kebabu mndu mzima harumwentiyo hapare grupu ya mwenye baraka kiki Dr. Salim andwa hepia wabangari sao pare wallahi bila heka wajo ufanyisha resistance yabo wajo amba mwashangazo madoni shanga mumlabi yoneke mtojo recuperensi hana ekanyima ulama umasoma yabo mmonao ezetabu wakomori wozi wa hunda yabo kamja subiteni urongo yabo yarongozo babano wazate no wana yamba kasava pange video rijwerire ngensi ya hatu amdoso soni mwa Mwenyezi Mungu kamjamba hizo ya bidimambe kamjaba uso dwali mwambiati jao kamjaba uso qatil mwambiati jao
shababuli wa wailia wadado amba olala wafanya ufujari olala wafanya ufujari no ufujari kasina mfukare mina ne banu haina usukuma watu kujirisi wa itendo amuge eshatongeza rawasuli banu ndo notability ndemevu ya mafenya na wao neyezi ne maulama wao ndo kwa undensi ezabari masoja ma remwa mabi matafanyi wa remila reizo zontipi na mtwani demba mila hanyubo wodo panela kanzani mwambieni usikwalelo waja uzade au kanga bo wazaza tutawanu waja waonana haresha mashahao warengo miadi ya ukakwana ida rumashuri ndo wala leo hata ifuareje watapilio wana na si radiso zamba na zijuzi eze ajali mbiti zijiriyo owana wale bangene izo zontipia owazaze kwa toma la hon nzate na roho sana ne yareje isa sabiliza masiku shamzazi atiro sana ne areje yentu abili sana ne zatasi yoti haki mungena mshidi wazaza hatu watukufu wan ba unuzade bo waelewa yauka wa haruma marhaba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uskwalelo rijushilia wanadhahabu mapesa yena wahone rikavja rifanye mona no rehense shamashahatu shike mpia ramundo sikwalelo wanadhahabu wanyumeni ifondeha uskwalelo on est le 22 septembre 2024 rikahe hatize conditions za hesha mashahatu wanadhahabu mapesa wapali abonge renge decision okawa suje yonga nzori mwa deseni obo akomore yahukaya si wanadhahabu mapesa ya shughuli za hatu za ho wana hatu romero washe jusqu'à 20h à la salle à partir ya 16h nganzo mzaza bibi harusi yake ula sali kaka nde yari pare kama mzaza bwana harusi la memshozi nganzo zenrongoyo bagwana ngwatabi hao owajuhuyu ngwatabi hao ridoreje imbago malahoni na kabula ya decision risari renge si shamana dhahabu ekaya shughuli ya hatu si wanadhahabu nganzo 20h ikeze rongozi hisa wana warejeo wana wende waangalia. Asalamu alaykum. izo zahamba mwazishi ya bwatukufu abonge yabo likanza jeri mwabieni banu yauka kairi mrado soma yaukana Allahumma ij'alna alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kenna kasida woi ando anakasida banga mmonao enamna wandu wasila enamna wandu waliyo rirejeze wana ne malezi wanandungo bukungu waju tartibisha wandu warudi hondeze fadhila karja kanzarike wale shartu kanzari mwambieni yaukana haina ziunda wensi ya hatu emadhamanada nyima notable emadhamanada nyima ulamau gena nyiwadzadze no wababa ikayao nyide mwazae majeshi wanu wonjo malahoni wo wandu no hiba no rendeze twa byambi na mjokana kwa naenda banu waochi emafundika mjo huzisiwa emaba izo masoma haukweli emba uso ufujari mabati jao emba uso warendoze mamabade namna hiyo moti nyiwa baba nyide mumreseveo omarengweni emaulida ze majilisi na hizo na hamdanganyizane dini mkana mabunjilio ya hanza maunensi ya hanyu nyi wandu wahino tabilite aja hamdungi yani haruma efaye de fami ya moroni haruyi hamsampanyani mzeola haoni saukana na mjuhe ya upesi risihe bwa kati uja wanatu wafumo barini pia wafu obo barini nezo zontipia kabati mru ya shida ya subuti wa bauso ya mbokane bande namna ino atandi ngamona wiziri hundao mwone za hunda mitamihu lijana ngabo sekretari mnamwana wazali ngabo na gouverneur ulo yabo basi ngabo yabala mavuya aja kaze sekretari nabo normalement haruma mruele wa haruma mru yaso haruma mru na kili ngabo mhuma ngabo mhu wa idara kadenti wa sekretari wa serikali shawi de gouverneur yabo wede mhu wa bili ulo ban sha o mezi no farizi enda kasema vide au renge au izo zontipe haina wakati mru ya tukuza voyou lotom ndama lotom sijini abonge mwishe mzeola inota ni ma politique mimi ngamlo amini wallahi billah kama ni baraka basi hauki kibasi hau Dr. Salim Wahejua hau mdu IPDS hau amidukari la wa huso na seda basi wallahi haina mzima dani hapo group ya wandu mdo nao mtishio wandu watu warungwa ya wana fidia na wananki sirani na wana mitulu wao ba wallahi 90 uheya % wallahi wajoji wengazala ulo hafu ala wadano wandu wawoi okwatina tawandu fakirina lukumani watije warengensi yo basi wanyumke yabo nyotipia izo na kanzani mwambieni tinemna kasuda woi ngenjeni nieni ele jimbo la hemzade mzuani yakauhezize komori
bailo ngilo kairi rahana bandi ya ndogo kwa mafundo wangu wazamba au unafiki hausaidia fujari almadi bandi zamba banu mufti funda Abubakari haisahabe ile funfula lingana naye harumo mji wa Salimani na do wandu wenda hata kuna bishia fundi ya jambe kana banu muwahafu ngebana basa ozi ya pinda okawandu kwa wandu wazira oke kwa ombodu wabeshe mfu hao wandu wazira oke kwa ombedu wa himfu hao izonga bo wandu waziona wadaza shagwa tungwa makana wa ula ufujari ndo kwa madazila shazinde za lazim de mana mtu zamba Allah Mwenyezi Mungu nguono